ako kantu karimo utuntu tubiri natanga imivuga ndavuga ngo bipfira ku bagore twashatse size umugore wanje hano mama ari hano n'amaboko ari hano azi neza ko 100% afite umuryango yashatswemo ni naho agomba gusigara urumva ariko rero suko bimeze agomba gusigara iwiwe kubera ko agomba gusigara iwanyu agomba gusigara iwiwe cyangwa gasigara mu muryango ko nurugo si iwabo mugihe muzanyemo ibyo gusigara muri famiye agomba guhitamo famiye kuko hose arahavuka majorite y'abahungu bafite abagore hanze abagore baha abagabo baba amafaranga gusa ariko ntibaha basebuka amafaranga niya yamuhaye ni ryarindi rimwe ryo kuvuga ngo reka mfe uyu munsi muterere maze igenda bavugisha. Yes, reka twongere kandi baramutse tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho muherereye hagiye hatandukanye. Mwe mwese mudukurikira mwarakoze subscribe. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza no kuryoherwa ndetse no kunezezwa n'ibiganiro bya Blessed Family TV ndetse na Jonathan TV show. Muri abantu bagaciro cyane kuri twe mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Reka mbabwire yuko ari mwe mudutera imbaraga zo gukora. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'abasore mubona kuri kamera zacu, ndagira ngo batangire baramutsa babibwira maze tuze gukomeza kugenda tugukomeza n'ikiganiro cyacu. Dutangirane n'umunyamakuru wa Jonathan TV show. Bimeze bite mani? Turacara abasore. Ese harya abasore tiarige bijana n'imyaka none twasezeye ubusore. Iyo umuntu avuye mu busore abagiye mu busaza. Niko tweko turabwegereza. Imyaka kiraza. Ayayi. Tuwabona ko umutwe wuzuye imvi. Asigaye buvivi. Iracasi. Reka dusoze rero abakunzi bacu. Bamwe badukurikirana 5 kuri 5 bahoze imitima kuri twebwe. Tubaramutse tubabwire ngo muraho mugira amahoro y'Imana, Imana ikomeze ibane namwe aho muri mwese. Yes. Tuhora tubishimira nyine iteka iyo tubona mudukurikirana 5 kuri 5 mutugezaho mutwereka yuko mudukurikirana iteka natwe twumva ko umutima wacu wishimye mukadutera n'imbaraga. Rero turabasuje n'ubundi ni wa munyamakuru kuri Jonathan TV show. Ndabaramukije cyane kandi ndabakunda. Uyu munsi mukurikirane kino kiganiro kandi mudakaseho na kimwe muzumva byinshi mutarumva. Nta handi tuza twabwira ngo nta handi bashobora gusanga aya makuru bakagirana. Nta handi mushobora gusanga nk'aya makuru. Ni kuri Blessed Family TV no kuri Jonathan TV show. Yes. Harakoze cyane. Man, turi kumwe n'umushitsi ndagira ngo nawe muduhere indangurura amajwi hanyuma aramutsa abadukurikiye. Bimeze bite musaza? Turashima Imana. Nawe urahakana ko umusore cyangwa okay ndi umusore ariko wubatse. Umusore w'umugabo. Ndi umusore w'umugabo. Ya umuntu ashaka kuba umugabo ariko imyaka iki mwemera kuba ari umusore. Imyaka iracyari mikeya. Turacyari mu kigero cy'abasore. Yes. Umuntu ava mu busore akabona kuja mu busaza. Yeah. Tubukibagwa mu busore. So kandi bifite imyaka biheraho ntabwo turayigeza. Turacyari abasore. Hanyuma ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye nubwo basanzwe bakuzi hari uburyo bigeze bakubonaho bushize ariko wongere kandi ubibutse. Oya murakoze cyane kudutumira hano hantu. Turabakunda niyo mpamvu tuza dora tubakurikirana 100% kandi tubashigikiye cyane. Asante. Nkuko ushize navuze amazina yanje yitwa Murwanashaka Samson. Samson yari data yarashaje
wa Bunduguru ni sokuru nawe yarashaje, akaba ashatse mfite umugore umwe n'abana babiri, ndi hano Nairobi. Nadutegereje ko Mukiza azaza akadusanga, kandi yaravuze ngo tumurindire mu murwa hagati apana pembeni. Uyu mugwa nawe cyoroshe hano haragoye, ucumi imeze nabi, mandamano ntabwo hameze neza. Abaturage barinubira gutanga ibintu by'imisoro ngo wapi. Imisoro yabaye myinshi kandi amafaranga yarataye agaciro. Amafaranga yagiye hasi yataye agaciro, uri mu gufata igihumbi bakivunjisha. Kandi ubu nyine president ngo yaragaragaje kugihesha agaciro ahubwo. Oya nta kintu, none se wowe uri mu kubona uguze gusa umugati n'amata y'icyayi, ntubona ko ahita ashira? Nta gukirirwana. Mu yandi magambo ibiciro byakomeje kugenda byiyongera, biri hejuru cyane, biri hejuru. Ariko nta kundi tuzoguma tutegerereza uko bizagenda kose. Turi hano Nairobi, kandi dufite kuyivamo ngo ibiciro byapanze ngo ucumi ngo nini mbaya, hapana. We have to fight kabisa, mpaka kandi bizakunda tu, ntabwo badufite. Bizokunda ejo bundi bizongera kandi bigabanuke, bizamanuka, niko politike yubatse. Murakoze cyane, reka twongere twibutse abadukurikiye, nje uyoboye ikiganiro ni Etienne nkuko musanzwe mubimenyereye. Man, mwese murambwiye ngo murubatse. Hari amakuru abantu bamaze iminsi bavuga yuko abatipe mwubatse ngo muri mu guherera cyane, ibikorwa byanyu mwarabyimuye mubyimurira mu miryango mushatsemo kuruta aho muvuka. Ibyo bintu ni ukuri cyangwa si ukuri? Dutangirane na Dema. Urakoze cyane kuri icyo kibazo tubajije. Kino kiganiro ko ndabona ko kiza kugura umutwe munini, mugani bayumve ngo aya materaniro ngo araza kugira umutwe munini ngo araremereye. Kino kiganiro nacyo nticyoroshe. Kera haje kuja ko badata bukwe, kurumva byoroshe. Tugiye kwimena inda. Oya tugiye kuvuga muri rusange. Ni muri rusange nyine uko nabandi nuko, ariko nkuko bivuze si bose, ariko benshi ubu nyine ibikorwa barabyimuye, ndetse n'urukundo yewe bararwimuye. Urukundo baruvanye iwabo aho bavuka, barukuye ku bavandimwe n'ababyeyi babo. Dusigaye tubona abantu benshi inkundo barazishize iwabo aho bashatse, kwa ba sebukwe na ba nyirabukwe. Kandi burya byaba byiza yuko burya bazava ngwiyirisha ngo ibanziriza hehe ku rugo. Wagakwiriye kubanziriza iwanyu, ugakunda biwanyu, ukabakorera. Nubwo warashatse hariya, yego ntago tuba twanga kwa ntituhanga na gato, nta n'umunsi umuntu ashobora kwanga kwa sebukwe cyangwa kwa nyirabukwe. Ariko cyane cyane nk'ibijanye n'iterambere, ni gute jewe nohera iterambere nkarijana kwa data bukwe, kwa data ntarari hashira? Ni gute nofasha umwana wo kwa data bukwe, uwo tuvukana wo kwa data, umwana twonsibere rimwe, nimba ari mukuru wanje cyangwa ni murumuna wanje, aba yararivuyeho naje nkaryoba. Namarasamwe umuntu gukorera uriya mukobwa wa data bukwe twahuye dukuze, twamenyanye dukuze, sibyo? Ariko uriya murumuna wanje cyangwa mukuru wanje, bariya mwamenyanye muri bato, nukuvuga ngo twavuye mu ndimi, nja kwiberi ndivaho nabo barijaho. Icyo gihe nimba mbirengagije simufasha, nkaja gufasha umuntu wo kwa data bukwe, naba mfite ubupfu bwinshi n'ubugoryi bwinshi.
sinamfite gutekereza. Abo bantu rero barahari bafashe imitima yabo bayishira kwa sinzi nimba ari bavuga ngo niki cyane cyane abantu bari hanze imitima yabo ikaje aho bashatse kuruta aho bavuga. Abagore babagizeho imbaraga nyine. Bo mpera Shaka Mike, njewe hari ibyo ntemeranywaho na Dem, ndaza kuza kubivuga ariko reka Shaka ibyo Dem avuga urabivuga hiki? Okay, arakoze mugenzi wanje. Nje ndavuga muri rusange twese hamwe. Avuzeho hanze kubera ko byenda azi bamwe mu bamusha amafaranga. Byenda. Ariko n'ufite amafaranga hano uri mu gusanga nimba barumuna bari mu Minembwe, undi abarumuna b'umugore bari Kigali, ugasanga azanye abi Kigali bazanye iwiwe, abari mu Minembwe barasigaye. Kandi ibyiza nuko nkuko yarabivuze na kare, ntabwo ari byiza kubugamira uruhande rumwe. Partage ahantu habiri, uvuka ahantu habiri. So nubugamira ahantu hamwe cyane, hano akagira intege nke, uzo umunyamakosa hano. Nushira imbaraga nyinshi aha naho bizogenda nyine gutya. Icyiza nuko twagabanira hagati. Aho ikibazo gihari twareba impamvu ibitera. Bo uravuze uti iciza nukugabanira hagati. Nibyo. Ariko nubwo ari ukugabanira hagati, ariko nanone kandi biterwa n'ahakenewe ubufasha. Okay, ntago bivuze okay dufata urugero rw'abantu bari hanze. Nibwo bafite nk'ubushobozi bwo bwenda buruto bwa hano. Okay, simvuze uri hano ufite amafaranga menshi nawe. Umuntu uri hano nawe ufite amafaranga menshi nawe yibare nkaho tumuvuze muri diaspora. Nta kibazo. Ariko tuvuge nk'abantu bo hanze. Abantu bo hanze mfite umukuru wanje uri hanze cyangwa umukuru wanje, ntago birasobanura ko iwacu twishoboye. Aya. Kuba umukuru wanje ari hanze cyangwa umukuru murumuna wanje cyangwa umushiki wanje, ntago birasobanura ko iwacu twishoboye kuruta kuba amaboko badafite umuntu. Ashobora kuba ari hanze atari kudufasha, ariko gufasha kwa mabukwe aho yashatse. Sawa, ibyo turabyumvikana. Niwe nari nsubije. Nkongereho reka nkubwire. Ubundi Etienne reka nkubwire ikintu kimwe. Hari igihe hari famille, tuvuge ugasanga famille yanje, sibyo irakize, nabakire wenda bafite ubushobozi, sibyo wenda aho nashatse wenda bo nta bushobozi bafite, sibyo bo ico gihe ntibivu aho dushaka gutandukanira. Ico gihe nimba famille yanje ikize nta kibazo, sibyo nashatse muri famille idafite ubushobozi, ico gihe ninita kuri famille y'umugore, aho sinzoba nataye iwacu, kubera ko famille yanje irishoboye, wenda data arishoboye, nta cankeneyeho, sibyo wenda cyaba nkeneyeho ni nk'inama cyangwa mu buryo bwo kwagura business nimba arizo dufite cyangwa nimba ari amakampani, sibyo barumuna banje barakize, wenda bashiki banje barakize, nta kibazo. Aho ngaho ho ndabyumva pe, no kwita kwa mabuko kugira ngo wenda ngire gute ngerageze kubazamura, aho nta kibazo, sibyo kubera ko mbanzi ko famille yanje iri hano nta kinsabaho. Nuwundi wobibona nige nofasha kwa mabukwe, nta nuwo bishiraho konte, kubera ko abavuga ngo arareka kuhafasha yiwega hariya barifashije, nta kibazo. None se araje gufasha ise, kandi se ahubwo anamurusha ariwe wanakamufashije, sibyo icyo gihe nta kibazo. Ariko aho tuvuga ni hehe? Turavuga ahantu usanga akenshi muri kote ibyo dukunda kubona, ugasanga iwawe w'umuhungu
tibifashije wowe njewe washatse kubera ko iwacu tutifashije nashatse ngize imana wenda ngiye hanze cyangwa se na hano mpaboneye amafaranga ndazamutse sibyo icyo gihe ngomba kureba kwanza ni ukuri kw'Imana si ukukubesha kuri njewe kuri nje si kuri wewe kuri nje priorite kwanza ni mwacu mwa data. Okay, ukiraho rero priorite ati ni mwacu mwa data. Yego. Dem warashatse uri kumwe n'umugore? Yego. Ni 50-50. Abe niyo waba ari wowe uhembwa. Yego. Niyo waba ari wowe uhembwa. Ariko defete kuba kera muri abantu babiri. Kandi umutungo wanyu murawusangiye. Yego. Wibuke ko nuvuga ngo ahambere ni mwa data. Wumve ngo na wa mugore nawe afite se nawe aravuga ati nubundi nanje ahambere ni he ni mwa data. Hahandi ndetse utabyitondeye ushobora gusanga hagiye kuzamo konfri hagati y'umugore wawe nawe. Nje ntekereza ko ahubwo hakwiriye kubaho ikintu cyo gusasa inzobe hakabaho ukuri. Dufite ababyeyi hano n'abavandimwe. Umugabo afite ababyeyi, umugore we afite ababyeyi, umugabo afite abavandimwe, umugore we afite abavandimwe. Hantu twakarebye ngo hakenewe ubufasha ni hehe? Akaba ariho ubufasha bwisumbuye niba ariyo terme twakoresha buja. Reka nkwereke uko wavuga ngo itonde nkubwire uzamva ukuntu bazabwira umukobwa yashatswe. Uriya mugore wawe bazamubwira ngo yashatswe mu basita. Uri mu basita sibyo? Yego. Uri he? Uri mu basita wowe wa mugore wawe ni nawe zavanga ubu nyine ga sinkibazwa iwacu mu bongera canke mu bagora canke mu baki. Avuga ngo njewe ubu nyine ndi mu basita. Kuranyumva neza? Nukuvuga ngo nawe ntituba twanze kandi ni lazima yuko kwa data bukwe tuhafasha. Sibyo? Ni ngombwa. Ariko kandi cyane priority ni hari umwanyu neza mwaso hariya neza mwaso. Mpera shaka jeweho ntaremera iyo priorite yo kuvuga ngo cyane hagomba kuba aho mvuka nje umuhungu. Ako kantu sinkumva kubera iki ntakumva. Impamvu ntakumva gusobanurira. Yes. Impamvu priorite ari kwa data w'umuhungu cyangwa w'umuhungu cyane niwe bigomba kuba. Impamvu umugore aba yarashatswe aza mu muryango agusanga. So fast ntabwo azaje gukorera iwawe aho yavuye. Agomba gukorera aho yashatswe. Mvuze mu muco. Ariko bigeze mu bintu by'amafaranga biratandukanye. Ni ibintu bitandukanye. So iyo igeze mu mafaranga umugabo ari gukora umugore adakora. Kandi famiye zombi zitishoboye zose zikeneye nk'amafaranga. Aho ngaho ni usanga byahengamiye uruhande rumwe. Naringize bambwira uyu mugabo ukuntu bitandukanye. Ni culture yese agomba gukorera umuryango yashatswemo. Ariko iyo bigeze mu mafaranga n'umugore bakeneye kurozi wabo kubera ko nawe afite umuryango agomba kwitaho. Umugore agomba buri wese nta wangi wabo. Buri wese atekereza iwabo. Cyane nta muntu wangi wabo. Nubwo barashatswe. Nubwo n'umugore atokumva ko atobigutegeka ngo akubwire ngo zana amafaranga twohereze iwacu. Nk'umwana wahavutse ntekereza ko ugomba kubigira priority. Ariko biratandukanye. Tekereza ari nk'umugore wanje aramutse ari ugiye hanze. Nukuvuga ngo nimba amafaranga yanje gusa nayanje sinomubwira ngo mama yagwaye ngo zana amafaranga. Kubera iki? Itonde navuze muri kaya abantu batabyumva. Hari abantu batabyumva ntago twavuze ngo ni rusange. Yes. Hari abafite ababyumva ku buryo n'umuryango umucira umusanzu wa famiye yashatswemo akawutanga nta kandi gatima afite ko ku ruhande na kamwe. Ariko nyine hari abandi bafite umutima nyine utari nkabaye nka mwiza
akumva ko amafaranga yiwe azaza banki bene nyina ariko yarashatswe adashaka guha abavandimwe b'umugabo wiwe. nje ntekereza nimba ari umugore wenda ufite ubushobozi, ashobora kuba bufite hano, ashobora kuba ari umudiaspora, umugabo we akaba adafite bwa bushobozi bwinshi, ni ukuvuga ngo umugore bwa bufatanye bwabo cyangwa bwa bwuzuzanye bwabo bugomba gutuma bakora mu miryango yose ahari ikibazo kuruta ahandi, akaba ariho hitabwaho kuruta ahandi, bitarebye mu kuvuga ngo mu nda uvuka kuwuhe mubyeyi. Yego nuko byakagombye kuba bigenda kugeza aya masaha mu mucyo, mu nzira nziza, nuko byakabaye bigenda. Rero mu ariko siko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Reka Etienne, yes ubu nyine ntubona urugero nk'ubwije ukuri kandi ibintu twagiye tubona kenshi, majorite y'abahungu bafite abagore hanze, abagore baha abagabo babo amafaranga gusa, ariko ntibaha basebuko amafaranga. Niyo yamuhaye ni rya rindi rimwe ryo kuvuga ngo reka mfe uyu munsi muterere maze igenda abavugisha, kuranyumva neza, isukari majorite, kugira ngo uzopfe kubona umukobwa tuvuge umudiaspora uri hanze ufite umugabo hano, karafasha umugabo yagafasha kwa nyirabo no kwa sebukwe. Icyo nzi cyo numwe ni bake bashoboka, ariko fo avoir umuhungu washatse umukobwa akaba ari hanze, harabo tuzi bagera bakanabwira bo wenda boreka tupfe kuvuga ko ibo ari n'intwari, agafata umukobwa sibyo akamuga ati genda wenda ubane n'abashiki banje, ubane na niki gutya banje, urumva, agafasha inda, agafasha umukobwa umugore wiwe, akageraho akaja n'inyuma agafasha sebukwe, kuranyumva neza, akabarebera byose, akabigishiriza n'abana n'ibiki. Ariko ndakurahiye umukobwa uri hari ufite umugabo hano, nyuma y'umugabo twadufaranga yohereza umugabo, nitwe umugabo agafasha afata agafashamo wenda ise cyangwa se abavandimwe, sibyo. Ariko usanga kenshi charge y'umugabo uri hanze karafasha cyane kwa sebukwe, n'umukobwa cyane yahitaye n'umutima we, ariko iwabo suko nuba ngo rero kubera ko abakobwa ibo baza bageririya bagafasha gusa abagabo ntibafashe basebukwe. Urabona icyo kintu rero, ugasanga rero niyo mpamvu tuvuga ngo abagabo benshi intege nke, navuga ngo jeza nzita ngo ni intege nke, bakama bumva ko umutima wose bagomba kuwushira hari, ariko iwabo mwabo mwase bakagabanya imbaraga. Kubera iki? Bo icyo ntekereza bibaye bibaho, umusore akaba ari hanze cyangwa yewe afite umushahara mwiza hano, iwabo bafite ikibazo runaka ntagikore, ariko akaba yakora icyaho ashatse, byaba ari amakosa. Ubaye uri hanze amafaranga buri kwezi ukayohereza wenda kwa sobukwe, hanyuma aho uvuka bafite ikibazo the same no kwa sebukwe, ntubafashe aho ngaho nyine waba azaje kukubwira, waba ufite ikibazo, azaje kukubwira akaba ngo kwa data bukwe ngo urabona habaye iki, ngo none ngo munyihanganiye. ariko ubundi nyine uko yavuga ibyo mpera shaka ubundi ibyo byaba biterwa n'iki? Nimba bibaho biterwa n'iki? Cyane cyane n'abagore. Ushobora kuba ufite umugore mubi akumva ko guha iwanyu amafaranga akunzi wabo atari byiza, akumva ko amafaranga yose wagira wayaha iwabo, kandi agashyiraho na kondisiyo ke, anamenya ko ubohereje iwanyu amafaranga muhita mushwana. Bibaho se kandi ku buryo waba ari wowe uhembwa, hanyuma umugore akakubwira ngo nimenya ko hari amafaranga watanze kwa runaka turashwana. None se ntabwo urumva
umuntu uvuga ngo iwabo ntabwo bamufasha kandi uzi ko neza afite iwabo hanze. Ibyo bintu bibaho. Shitani yinjiye mu bantu. Ariko ugasanga harawozi azafasha namuzi azafasha baramube. Agafasha baramube barumunabe azafasha nako azafasha basaza biwe. Umukobwa uwo mugore basaza biwe ari uri hanze agafasha basaza be ariko abi wabo umugabo taruha bitegereza. Oya turacari ku bagabo we wagiye ku bagore. Oya nyine none se ntwawumva azafasha baramubiwe nyine se basaza b'umugore abitayeho ariko umutipe afasha baramubiwe basaza b'umugore. Umutipe uri hanze afasha baramubiwe agafasha baramubiwe mbese basaza b'umugore ariko abo mwabo turatanga kurugero iki gikiro gihe cya Mexique hari abantu bafashije abo kwa sebukwe abafite barumuna babo hano tiba amafaranga ngo bagende kandi urumva na makosa manini nk'uwo muvandimwe wazamukizwa n'iki mu by'ukuri iyo opportunity ibonetse akajana umuntu wo kwa nyirabukwe yarangiza andi murumuna wiwe hano cyangwa mukuru wiwe urumva twazakizanwa kweri. Umugore wawe nawe ubwawe mukaba muri hanze hanyuma waje gutegera ugategera muramu wawe nubwo yewe umugore wiwe ari hano umugabo ari uri muri Amerika ugasanga karamutegeka gutwara bofu wiwe agasiga muri umuna wiwe ari umugore ubiteye. Niyo mpamvu navugaga ntabwo ari abagabo babikora gusa just nkuko arabikora. Oya akenshi biba bitewe n'abagore bashatse akamushiraho igitutu kubera kwanga nyine gushwana gutandukana n'ibiki n'akavuyo kenshi muri relationship iri kure long distance afite n'akazi kenshi ugasanga akoze ibyo umugore amubwiye kubera kwanga ibintu byinshi ugasanga akura mwiyambaza nk'umuvandimwe akagura abona amafaranga afite kandi yayahaye kwa sebukwe. Ico gihe ntibiba bikwereka neza yuko umugore wawe yaba adakunda umuryango wawe mu gihe yakubwira akakubwira ati ikintu iki niki wigikora iwanyu gikore kwa data. Nibyo aho nyine ico gihe cyo nibaza tuhita umenya nyine yuko umugore wawe yaba adakunda. None se ntibabibona nyine nimpumyi nawe ahubwo none umugore wanje anyeretse yuko adakunda iwacu nanje mutiza imbaraga zo kwerekana yuko nyine nanje mufashe nyine kutakunda cyangwa ngomba gushaka uburyo muhindura kuganga kundi wacu. Nyine nibyo byibyo ngira ngo umaze kumubona ko ibyo arimo akubwira asa nk'ushaka kugutandukanya n'umuryango wawe mukuta ufasha n'ibindi nibyo tukubwira nyine ngo bafite intege kwa mubibona nizo ntege zabo tuhatukubwira bafite zo kwanga gufasha kwa iwabo bagafasha kwa sebukwe. Ntago umugore agomba kugutegeka cyangwa ashaka kugihindurira uburyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urukundo bararwimuye barukuye mwase barushira hehe kwa basebukwe. Shaka nawe niko uri mubibona. Ni intege nke bafite kubera ko ntabwo nta kuntu numva nohembwa mama ari Kigali mukecuru hano muri Kenya nindangiza ngo umugore ambwira ukuntu tagomba kugurira mama amata ya Nido kandi inzi neza ko bayakeneye buri kwezi ariko akakubwira akambwira ngo ninyahe mukecuru hano Nairobi aho ngaba abayikunze kandi intege nke zacu tukabemerera ntago ari ko byakagombye kuba bigenda. Niba mukecuru wanje mama mbyara muhaye $100 igihe tutari kumwe n'umugore nje ngomba kumenya ko mukecuru mabukwe agomba kubona $100 cyangwa nkavuga ati mukecuru hari umuntu umureba turi kumwe hano muri Amerika reka mpe mukecuru $150 kubera ko nzi ko nta mwana afite hanze reka mbare muri $200 mukecuru bazakomeza abandi bamwiteho nje zazamuha igihe mbonye amafaranga mvuze mu rwego hari turi abantu babiri hanze ndamutse nitaye kwa mabukwe
hatabura uhita iwacu ariko ari nje uri yo nje nyine nimba kwa mama uko ari $500 iwanyu ni $500 umugore ntakagushuke ngo iwanyu $1,000 igihumbi ngo iwanyu $200 ibyo zorutana mu gihe uzi ko n'ubushobozi bwabo burutana biterwa na famille kuntu zimeze ashobora kuba kwa so uko ari bo bafite ubushobozi ico giha menshi yaje ikindi novuga kuri ico ntabwo nje uri hano ufite umuvandimwe muri Amerika cyangwa Australia ntabwo ari inshingano zanje kumenya amafaranga aha kwa data kwa sebukwe icyangombwa nuko mbanzi ko yafashije ni wacu wa undi wasigaye hano muri Afrika agomba kumenya ko babafashije nabo bamufashije akanamenya ko nayi wakeneye neza yabonye ibyo ko kubasebukwe uwa mukuru wawe cyangwa byahe ntabwo ariko ntakambwire ngo nta mafaranga ahari ngo yari afite ngo yahaye ngo kwa sebukwe umwana ngo yagwaye umwana agashaka kujya ku ishuri ibyo ngibyo rero ni integenke twumutegekera amafaranga y'ukuntu yakoresha ariko ni integenke kera bayegeretse umuryango ahavuka nta bavukanyi bazashwana burundu uko byagenda kose muri abavukanye muzahura ariko hari akantu relationship yanyu iragabanuka aho kugira ngo uyice iyo relationship waparataja bitewe n'ukuntu umuryango wanyu uhagaze aho wavutse bwa kabiri naho usanzwe uvutse niba aho usanzwe uvutse hari nk'ubushobozi bukeya kubera abantu bari hanze ite kwa sobukwe ubaha amafaranga menshi arutaha ariko ubalancing tuvuga ngo rampi $50 abandi baho $600 cyangwa $700 izo $50 nagafuka kakawunga gusa ugomba kwishura inzu yose ikuzura ukavuga ati nawe igwarize imboga niko bigomba kugenda ubundi hari opportunity cyane abantu tuvuge ngo abantu cyane nk'abahungu bashatse abakobwa ba hano bakabasiga ubundi iyo washakaga mu bundi mu Kinyamurenge nimba ushatse umukobwa umugore wanje nkakuna namushatse ninja hanze ngiye nkamusiga ngomba kumusigana no kwa mukecuru ntago agomba kuja iwabo kuko sinamushatse ngo aje kuba iwacu nyine nivyo mpangubwira nyine banza wumve shaka ntari kubyemera nawe araje gusobanurira urwe ruhande none se shaka umugore wawe uramushatse wamushatse ngo abi iwabo cyangwa wamushatse ngo abe iwanyu wamushatse ngo urane ntago ngomba kuba iwabo kereka jewe nyine ari nje ubimubwiye iyo ni yindi topic ngaho nyine icyo mpangubwira ngo profit bamwe babona ariko ugasanga nyine abagabo sibyo ko barakomeza no kurenzaho ntibite ku miryango nimba umugore wanje musize ntamusiga nimba ntamusize mwacu tukumvikana ko agomba kuja iwabo uranyumva neza kubera impamvu hari bamwe bamusigayo kugira ngo aprofitire no gufasha kwa sebukwe ariko usanga ari nabwo akonsoma cyane uranyumva neza ibyo rero ni ukabitura ngo namusize kwa mabukwe ngo urumva ngo biragira gute ngo nurangiza ngo ureke gufasha abavandimwe bawe cyangwa se ababyeyi bawe bandi uranyumva neza nuko rero rwose iyo ni yindi profi kwa sobukwe babonye ubwo ku buryo bwo kubafasha kandi bwiza kubera ko nyine byaje uwo muco wajeho kugira ngo umwana wamusiga ukamusiga kwa murakoze mpera shaka dusoza shaka demu yarakubisemo akantu mbonye uhakanye ako kantu karimo utuntu tubiri natanga imivuga ndavuga ngo bipfira ku bagore twashatse size umugore wanje hano mama ari hano n'amaboko ari hano azi neza ko 100% afite umuryango yashatswemo ni naho agomba gusigara urumva ariko rero suko bimeze agomba gusigara iwiwe kubera ko agomba gusigara iwanyu agomba gusigara iwiwe cyangwa agasigara mu muryango ko n'urugo si iwabo mu gihe muzanyemo ibyo gusigara muri famiye agomba guhitamo famiye kuko wose arahavuka arahavuka ariko se priorite ni hehe ari naho bipfira rero iyo umukobwa avuze ngo arasigara iwabo
ugomba gufata charge y'iwabo yose. Bo bien sûr bya bindi yakagombye kuba akora mu wiwe hari igihe we bimworohera kubikora avuga ati n'ubundi nogafashije data ukwiwe ngafasha n'umugore wanje ukwiwe none kugira ngo binyorohere niba bana ya yandi yatungaga wenda yagombaga gutunga umugore wanje n'umwana cyangwa abana azofasha ku buryo atunga no kwa data bukwe. Oya rero abagore rero twashatse babikoresha muri profit yo kugira ngo babyaze umusaruro amafaranga abagabo babo. Narabwiye ushize ngo turi mu isi y'inyungu kugeza ubu turi mu isi y'inyungu. Harabajeho nabonye yagiye iwabo kandi iwabo nabo bari bafite ahantu hanze bikaba ngombwa ko umugabo afasha iwabo kandi ugasanga iwabo nta mafaranga yabahaye kandi iwabo aretse kubafasha iwabo nta kibazo bogira nta kibazo na kimwe bogira. Urumva rero ntago ari byo abagabo turi hanze bafite amafaranga hano dupartage 50-50 kandi twumvikana n'abagore twashatse nabo batworohereye. Murakoze cyane reka tugare ku musozo dushimira abadukurikiye dushimira abasore barimo batanga iki kiganiro. Wewe uri hanze niba uri umukobwa niba uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu niba uri umugore cyangwa se uri umugabo mu gufasha menya neza hakikisha neza ko buri famiye yagezweho hakikisha ko wagaragaje kubalansinga nubwo bitakunda wenda 100% ariko uko ufasha aho uvuka nimbura umuhungu menya ko ariko ugomba gufasha no kwasobukwe. Ariko se tutararangiza gato ni gute umugore ambwira ngo ninkore kino kintu kandi naye mbona ari kibi kagikora ibyo bintu ni intege nke si intege nke n'abantu b'Imana. Oya njewe sinumva ko umuntu agomba gushuka undi. Oya ariko se ni ngombwa ngamenye ko rohereje amafaranga iwacu account si yanje tudahuriyeho nabyo ntibiba biri ngombwa cyane ariko no kubimenya si kosa gusa anabimenye bikamugwa nabi aho niyo makosa agomba kubimenya bikamushimisha aho kugira ngo bimugwe nabi. Bare ku rukundo nibakunda kwa basebukwe bare kwizanga icyo ndimo mbabwira nibakunda abantu bose twebwe majorite reka ngize uvuka hose bakunde bose majorite y'abagabo ntitwanga kwa badata bukwe ava umugabo kuriye nta rwangagira rwaho umugore yavutse ariko abagore kubera iki badakunda ko basebuka bo nabo ni bake nabo si bose batahakunda. Ubu nyine uracabona bakibana reka tubashimire mwumvise ko ikiganiro ni kirekire ko tuzozana bacu tuzogerageza tutumire n'abandi bantu tuzoza gukora part 2 kabisa. Murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza mukunda imiryango yose munayifasha yose umukobwa umuhungu aho washatse naho washatswe hose umva yuko havuka hanyuma uhashigikire kandi uhafashe kimwe unahakunde kimwe. Murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza.